Ibitego birindwi ni ibitego byinshi cyane. Ntabwo twateganyaga ko badutsinda ibitego bingana gutya, ariko muri realite y'umupira ikipe nka Ghana, ikipe ikina igikombe cy'isi itagisiba mu gikombe cy'isi, wenda cyetse uyu mwaka itagiyeyo, ikipe idashobora kubura muri Coupe d'Afrique, ni ikipe ikomeye. Jewe nk'umutoza na agency ko ari ikipe ikomeye. Strategy yari yo kubabuza gukina. Rero abakinnyi bacu, kubera ko iyo urebye ukurikije vitesse cyangwa se umuvuduko ikipe yari ifite, bananiwe gukurikiza consigne nari nabahaye. Ikindi nanone mwabonye ko Ghana ntago yakinishije imbaraga nyinshi, ahubwo yakinishije mu mutwe. Biriya rero ntago ari ibintu bigira muri equipe nationale, ahubwo ni ibintu umukinnyi aba yarize kuva mu bwana bwe, step by step, kugira ngo abashe kugira ubwenge bugeze hariya. Mwabonye ko bafite abakobwa tujya tuvuga yuko bashobora kuba bafite n'amahormone y'abagabo. Mwabonye ko n'abakobwa basa benda kumera nk'abagabo. Rero iyo urebye nk'ibitego bibiri bya mbere babidutsinze kubera ko abana bagize ubwoba meme no muri echauffement. Abatoza bavuye kubakoresha echauffement bambwiye yuko abana bagize ubwoba cyane muri echauffement. Muri vestiaire ngerageza kubakaruma, ngerageza kubamotiva, ariko bakigera mu kibuga nk'ibitego bibiri bya mbere babatsinze byari iby'ubwoba.